Prva tema kojom se bavimo jeste tema Bosna, Bošnjaci i Jugoslavija. Jedna vrlo izazovna tema, pogotovo u današnjem vremenu, čijim tematiziranjem htjeli smo zapravo otvoriti pitanje s jedne strane položaja Bosne i Bošnjaka u Jugoslaviji, počev zapravo od njezina formiranja pod imenom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine pa nadalje, a s druge strane htjeli smo tematizirati i naš savremeni odnos prema Jugoslaviji i jugoslavenskom nasljeđu. Druga tema tiče se Srebrenice. Narod koji je doživio genocid ima ne samo potrebu, već i obavezu govoriti o tome genocidu, ali ne samo u smislu onog svakodnevnog govorenja i pamćenja, već u smislu naučne artikulacije, naučnog bavljenja ovim pitanjima. I treća tema kojom se bavimo u okvirima ovogodišnje konferencije Bosansko-hercegovačka država i Bošnjaci jeste tema koja se tiče 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dejton, kao što znamo, jeste zaustavio agresiju i rat u Bosni i Hercegovini, jeste donio novo unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine i postoji golema ne samo društvena, već i naučno-akademska potreba da o tim pitanjima i naučno, odnosno akademski govorimo. Preporod uspijeva da ostvari jedan glavni cilj, da u predmet svoga interesovanja kao kulturna institucija postavi pitanje mišljenja o vlastitoj državi Bosni i Hercegovini. I naše uvjerenje i naša je nada da će ovaj epistemički iskorak ili saznavanje države Bosne i Hercegovine u svim njenim aspektima, povijesnim, kulturnim, ekonomskim, političkim i tako dalje, dovesti do jednog kognitivnog okreta u našoj zajednici i da će se stvoriti kvalitetna grupacija mislećih ljudi koji će moći državu Bosnu i Hercegovinu misliti u savremenim kategorijama i voditi u budućnost. Dakle, to je jedan od najširijih ciljeva našega naučnog skupa. Drugi je cilj da uključimo što više ljudi različitih znanstvenih profila i da na znanstveni način progovorimo o svim bitnim temama koje se tiču države Bosne i Hercegovine i njenog trenutnog stanja. To znači da mislimo prošlost, sadašnjost, a istoga i budućnost.